a veliki broj carskih rezova je nastao prema raznim istraživanjima zbog požurivanja porođaja. Epiziotomija vam je čisto nasilje. Porodilja mora da bude poštovana. To znači da prema njoj mora da se ima puno razumevanje. Komplikacije je mnogo češće zbog toga što se žene prisilno stavljaju da leže tokom porođaja. Ali veliki broj žena širom sveta se porođa u ležećem položaju. Zbog seksualne perverzije Luja XIV. I jako im to šteti. Ta privrženost uspostavljanja između majke i novorođenča matrica iz koje proističu sve druge vrste ljubavi koje mi možemo da osjećamo. Dobrodošli u novu epizodu Meri Sotirov podcasta. Želim da se zahvalim svima koji su mi pisali na YouTubeu, na Instagramu, na Facebooku. Hvala vam na podršci, hvala vam što komentarišete videe, što vam se dopadaju. Trudila sam se da apsolutno svima odgovorim. Ukoliko vam se dopadaju moji videi, možete uvek da me podržite tako što ćete se subscribe-ovati na ovaj YouTube kanal. I naravno, ukoliko vam se dopadaju videi, možete da ih podelite sa svojim prijateljima. Vidimo se za nekoliko trenutaka. Dobrodošli u Meri Sotirov podcast. Zdravo svima, moje ime je Meri, a vi slušate i gledate Meri Sotirov podcast. Tema današnje emisije je porođaj i prava žena, a moj gost u studiju je profesor socijalne medicine dr. Vuk Stambolović, koji je autor više knjiga, između ostalog i kultne knjige Porođaj, koja je bila moja inspiracija za današnju emisiju. Dobar dan, profesore. Dobar dan. Profesore, vi ste najzaslužniji za institucionalizaciju i promociju integrativne zdravstvene zaštite u Srbiji. Kada govorimo o trudnoći i porođaju, zanima me šta bi podrazumevao integrativni pristup. Integrativni pristup podrazumeva pre svega drugačiji odnos između lekara i pacijenta. Jer sve te metode alternativne medicine ili tradicionalne medicine imaju u sebi nekako drugačiji ugrađeni pojam o pacijentu. Znači, više ga gledaju kao jedno posebno ljudsko biće, a ne kao pacijenta. I onda bi to pre svega bio glavni princip kod integrativnog pristupa. Profesore, u vašoj knjizi Porođaj vi ste strastveno stali na stranu žena i njihovu odbranu. Hvala vam na tome i također želim da vam se zahvalim mnogo što ste mi poklonili vašu knjigu u znak podrške za moj podcast. Recite mi, molim vas, koja su prava žena, odnosno koja su prava trudnici na porođaju najviše uskraćena? Ima dosta stvari. Ima dosta stvari pre svega zbog toga što je onako generalno žena koja dođe u porodilište, u bolničko porodilište, izložena je sa dvostrukim nasiljem. Jedno nasilje je kulturalne prirode, a drugo nasilje je tehnološke prirode. Ovo kulturalno nasilje vezano je za dominantni sistem vrednosti. Kad kažem dominantni sistem vrednosti, onda pre svega mislim na to kakav je u okviru tog dominantnog sistema vrednosti status žene. Odnosno, kakav je stav prema ženi. Jer porođaj u svakoj sredini je onakav kakav je stav u određenoj sredini prema ženi. Ne može da se izuzme iz celokupnog konteksta porodilište. Kakav je stav prema ženi generalno, takav je stav prema ženi u porodilištu. A kod nas, ne znam, pretpostavljam da vi to osjećate, a ne samo da osjećate, nego i znate. Recimo, imate zvanične statistike gde žene imaju, prvo manje su plaćene za isti posao kod nas, zatim značajno manje raspolažu imovinom nego muškarci, a da ne govorimo o ostalim stvarima
Recimo, ja sam prošlog meseca pročitao u NIN-u izveštaj iz jedne ankete. Izvor je Ministarstvo kulture. Prema toj anketi 85% anketiranih je izjavilo da je nasilje u porodici privatna stvar i da tu ne bi trebalo niko da se meša. To je, da vam kažem, jedan drastičan podatak. Pogotovo kod nas gde imate toliko žena koje svake godine stradaju od ruku, da li supruga, da li bivšeg supruga, da li partnera. To je stvarno drastičan podatak. Što se tiče ovog tehnološkog nasilja, to je nasilje medicinske tehnologije. Zašto govorimo o nasilju medicinske tehnologije? Zato što je tu žena izložena jednoj specifičnoj ulozi. Posmatra se kao objekt manipulacije. Ona se praktično dolaskom u porodilište stavlja na neku vrstu pokretne trake. I ta pokretna traka ima svoju proceduru. I bez obzira koji su sve elementi te procedure i da li neki od tih elemenata mogu da remete normalan tok porođaja, oni se dalje primenjuju. Zašto? Zato što je u tim bolničkim porodilištima procedura važnija od porodilje. Ponovit ću to, mislim da je to, znači procedura je važnija od porodilje. A ono što je ključna stvar, i zašto sam ja ovu knjigu i napisao, ja sam je napisao kao apel. Napisao sam kao apel da se i porodilje tretiraju kao ljudska bića. A šta to znači? To znači da se poštuju, da se uzmu u obzir sve 4 njihove dimenzije kao ljudskih bića. I fizička dimenzija, i socijalna dimenzija, i kulturalna dimenzija, i suptilna dimenzija. Što bi značila fizička dimenzija? To pre svega znači da se porodilja ne povređuje bez potrebe. U porodilištima imate povređivanje bez povrede, bez ikakve potrebe. A drugo, možda još važnije, to je da se porodilja osjeća sigurnom. Da ima poverenja i u sopstvenu snagu, a isto tako i u poverenje u ljude koji su tu oko nje, da podrže tokom porođaja. To što se tiče poštovanja fizičke njene dimenzije. Što se tiče poštovanja socijalne dimenzije, to znači da porodilja ni na koji način ne sme da se prepusti sama, ne sme da ostane sama. Ona mora da ima u sebe nekoga sa kime može da podeli sve ono što osjeća. Bez obzira da li se radi o porođenom bolu ili se radi o nekoj egzaltaciji, o nekom osjećanju snage i lepote doživljaja tokom porođaja. Što se tiče kulturalne dimenzije, to znači da porodilja mora da bude poštovana. To znači da prema njoj mora da se ima puno razumevanje tokom celog porođaja. A što se tiče suptilne dimenzije, to je dimenzija osjećanja duha i duše. To znači da porodilja treba da bude prihvaćena i voljena. I to bez ikakvih onih
ih tako nazovem, donacija. Bez obzira su one materijalne ili se radi o nekom, kako vam kažem, nekim kontrauslugama na nekom drugom nivou koji nije materijalan, nego statusan i tako dalje i tako dalje. Znači, što se tiče te suptilne dimenzije osjećanja duha i duše, porodilja mora da bude prihvaćena i voljena. U vašoj knjizi Porođaj ste napisali da iz neopravdanog straha od komplikacija u bolnici žena se ne porađa, nego biva porođena. Sada me zanima na koje sve komplikacije misle akušeri. Porođaj je nešto sasvim drugo nego što se predstavlja u generalnoj kulturi. Porođaj je jedna normalna aktivnost žene. I vi imate antropološku literaturu gdje imate podatke o tome kako se žene porađaju u sredinama prepismene kulture. Tu su porođaji gdje ne postoji strah od porođaja. Tu se žene porađaju bez problema. Imate podatke, recimo, od antropologa koji su svjedočili hiljadama porođaja žena u sredinama prepismene kulture gdje nije bilo nikakvih komplikacija. Gdje se žena porađala uz pomoć neke druge žene, uz prisustvo svojih bliskih. Porođaj je bio deo porodičnog života. Ovdje su komplikacije deo mistifikacije porođaja. Isto tako, ne samo deo mistifikacije porođaja, nego ta mistifikacija ima svoj razlog. To je uvođenje straha u žene koje treba da se porode. Strah ih parališe, oduzima im snagu i čini ih zavisnim, čini ih poslušnim, čini ih potpuno prepuštenim raznim manipulacijama, čini ih potpuno prepuštenim onoj pokretnoj traci na koju ih stavljaju kad dođu u porodilište. Ono što je, kao vam kažem, ne znam koji red upotrebim da ne preterujem. Ono što je najtužnije, da tako kažem, jeste što se te komplikacije predstavljaju kao nešto što je iznenadno, neočekivano, a može da nastupi svakog momenta. Zašto se komplikacije tako predstavljaju? Zato što se žena posmatra kao mehanizam. Vi imate neki mehanizam i mi znamo da mehanizam može se istruši i na jednom otkaže. Vi je zamenite deo i onda mehanizam ponovo funkcioniše. A ovdje se ne uzima u obzir da žena nije mehanizam. Da je žena živo biće i da na nju utiče ceo onaj sistem odnosa koji se uspostavlja. Da na nju utiče ceo onaj kontekst koji se pravi oko porođaja. I da cela ta priča oko porođaja, kako se reflektuje, kako se prelama kroz njenu životnu istoriju, kroz razne ženine planove, želje, deluje. Znači, ima razloga za komplikacije. Imate recimo puno istraživanja, reći ću vam jedno veliko istraživanje koje je ustanovilo da su komplikacije 273% češće
ukoliko između partnera ne postoji dobar odnos. Pa do toga da su recimo komplikacije mnogo češće zbog toga što se žene prisilno stavljaju da leže tokom porođaja. Ali to se uopšte ne uzima u obzir, nego se stalno priča kako su te komplikacije nešto što je iznenadno, što možda nastupi svakog trenutka. Imate čak jednu tu stalnu priču kako je bolje pametno ili mudro očekivati od samog početka da porođaj ne bude normalan, da se od početka bude spreman da porođaj neće biti normalan. Što bi, recimo, stari ljudi rekli, nemoj da slutiš, znate. Ja sam poslučio njegov, ti time uteruješ ženu u nenormalnost. A zašto ne očekivati da porođaj bude normalan? Zašto ne očekivati i tako pripremati ženu da će porođaj biti savršeno normalan i savršeno, nema razloga da ne bude normalan. Ako su svi drugi parametri koji mogu da štete, recimo, u redu. Profesore, napisali ste da nepotrebne procedure u porodilištu remete prirodni tok porođaja i tako stvaraju stres kod trudnica. Koje procedure utiču negativno na tok porođaja? A imate razne tu procedure, recimo, već sam pomenuo taj nesrećni ležeći položaj. Kaže se, recimo, otkud taj ležeći položaj? Naravno, to je cela ideja da je porođaj neko bolesno stanje. Čim je žena bolesna, mora da legne. Drugo je, priča se da je to zamorna aktivnost, jeste, da je bolje da leži, da se tako odmora i tako dalje. Međutim, ne priča se da je to njima lakše, ginekolozima. Lakše manipulišu ako žena leži. Niko ne kaže kako je došlo uopšte od toga da žena leže tokom porođaja. Kad vi recimo u svim tim kulturama, starim kulturama o kojima sam pričao, žene nikad ne leže. Žene se u svim tim kulturama porađaju u uspravnom položaju. One za vreme porođaja ili šetaju, ili sede, ili čuče, ili se drže za neki konopac koji je zakačen za tavanicu, ili zagrle nekog koji im pomaže oko porođaja, stojeći. Uglavnom, dobro se čuvaju da ne legnu, znate. Jer ležanje je prvo, kako kažem, ako su u uspravnom položaju, sama zemljina teža pomaže da beba izađe. Imate, sama zemljina teža vuče bebu da izađe. Bez ikakvih nekih štetnih efekata po majku ili po bebu. Gravitacija. Molim? Gravitacija. Sila gravitacije, da bome, jeste. Pa, kako vam kažem, to je, ne znam šta da mi kažem povodom toga. Nešto što je zdrav razum, o tome govori. Drugo, a ako žena leži, onda protiv sile gravitacije, mora da silama materice i naponima gura bebu na gore. Jer beba ide ka perineumu. A ona mora da ide na gore da bi izašla. Znači, suprotno od sile zemljine teže. A da ne govorimo o tome da, recimo, plod i materice pritiskaju jedan bitan veliki krvni sud, venu cava inferior, i onda može da dođe do krvnog zastoja, do smanjenja snabdevanja krvlju materice i ploda. Znate, to su već, da ne upotrebim tu strašnu reč, komplikacije. A te komplikacije su je ovi akušeri naterali da leže. Uglavnom, treba da vam kažem kako je došlo do toga da žena leži tokom porođaja kad
Kao što sam vam rekao, ni u jednoj staroj kulturi žene uopšte ne leže. Trulje se uopšte da ne leže. Isto tako, mi imamo knjigu o tradicionalnim babicama koju je napisala Ivana Veličkov, našim tradicionalnim babicama. U našoj kulturi žene stoje, šetaju se. Imate citat baš iz knjige, sećam se tog citata iz knjige Ivane Veličkov, da tradicionalna babica kaže porodilji, hajde još 3 kruga oko stola kod zastoja porođaja. Šeta se. Uglavnom zna se, i to ime je zapamćeno u istoriji ginekologije, da je prvi ginekolog koji je stavio žene da leže, to je bio jedan francuski akušer, on se zvao François Morisot. On je živeo krajem 17. i početkom 18. veka. On je bio dvorski lekar. Dvorski lekar kod čuvenog francuskog vladara Luja XIV. Kralj sunce su ga zvali. Moćan jedan kralj. Zašto je on stavio žene da leže? Jer su žene porađale u stolicama, specijalnim stolicama. I vi ste imali, recimo, godinama babice koje su išle da pomognu ženama oko porođaja kod kuće, nosili su s ovom specijalne stolice za porađanje. I postojale su te stolice za porađanje. Dakle, François Morisot, taj čuveni ginekolog, nije žene stavio da leže zbog toga što je pravio neko istraživanje, pa je vidio da je to bolje nego sedeći položaj, nego je to bilo nešto što je potpuno, ne znam koju reč da upotrebim. A da opet ne budem grub, potpuno drugačije, da kažem samo tako. Francuski kralj, Louis XIV, imao je preko 20 dece. Od raznih žena. Imao ih je na raspolaganju, da tako kažem, i imao jednu seksualnu perverziju. Louis XIV je voleo da posmatra kako se njegove te konkubine, milosnice ili ne znam kako da ih nazovem, porađaju. To mu je bila seksualna perverzija. I nije bio zadovoljan time što je video dok su one sedele na stolici. Nije dovoljno dobro video da zadovolji tu svoju perverziju. I onda je tražio od François Morisota da te žene leže za vreme porođaja sa uzdignutim kolenima. I naravno, dvorski ginekolog je morao da posluša vladara, tako moćnog vladara kakav je bio Louis XIV, kralj sunce. Iako se radilo o seksualnoj perverziji, i tako su žene počele da se porađaju u ležećem položaju. Najpre te kraljeve milosnice, konkubine, jel da? Bilo ih je dosta, čim imao preko 20 dece on imao. A zatim žene sa dvora, pošto je to postalo in, jel da, ako se kraljeve žene porađaju tako, pa hoću i ja tako da se porađam. Onda posle žena sa dvora i žene bogatih plemića i tako dalje, pa onda, kako to ide u talasima redom, tako da se danas praktično sve žene porađaju u ležećem položaju širom sveta. Ne baš sve, hvala Bogu, ali veliki broj žena širom sveta se porađa u ležećem položaju. Zbog seksualne perverzije Luja XIV. I jako im to šteti. Imajući u vidu sve ove informacije koje ste pomenuli, zanima me šta Svetska zdravstvena organizacija savjetuje kada je u pitanju porođaj. Pre svega, Svetska zdravstvena organizacija savjetovala da se
što manje interveniše kod žena. Svjetska zdravstvena organizacija je bila alarmirana velikim brojem carskih rezova. A veliki broj carskih rezova je nastao zbog praktično prema raznim istraživanjima zbog požurivanja porođaja. Vi imate tu jednu naopaku situaciju. Zato što iz raznih razloga nije više bitno da porođaj bude normalan, nego da porađanje bude efikasno. Znači, kad su, to sam zaboravio da vam kažem, znači, znate li otkuda reč akušer ili akušerstvo? Zbog François Morisot, odnosno ove 14. Jer francuska reč coucher znači leći, coucher znači u ležećem položaju. I oni se zovu sada akušeri. Znači, taj jedan pervertirani položaj je doveo do toga da cijela jedna profesija se zove akušeri. Klinike se zovu akušerske klinike. Ginekološka i akušerska klinika. Znate, dotle je to došlo. Znači, kada su akušeri preuzeli porođaj, oduzeli ženama porođaj, tako da je normalan porođaj postao efikasan porođaj. A efikasan porođaj da on bude, kako kažem, završen u što kraće vremenu. Nema ni vremena da se bakću mnogo sa ženama. Niti žele da tome posvete vreme. Ne uzimaju obzir da je svaka žena različita. Da svaka žena drugačije reaguje, drugačije doživljava. Ne obraćaju pažnju, recimo, da je sam tok porođaja, pritisci od strane materica, zatim prolazak kroz nešto što se zove porođajni kanal, porođajni put, jako važan za novorođenče. Zašto je važan za novorođenče? To je priroda tako uradila, znate. Zato što se preko kožnih refleksa deluje na sazrevanje unutrašnjih organa kod novorođenčeta. Znači, vrši se dodatna stimulacija unutrašnjih organa, svih unutrašnjih organa, da oni sazreju tokom tog porođaja. Ne traje porođaj džabe nekoliko sati, nego za vreme tih nekoliko sati bitno sazrevaju unutrašnji organi novorođenčeta. I mi smo svi svjedoci, recimo, kod naših domaćih životinja, recimo. Ti porođaji kratko traju. Ali šta rade majke tih mladunaca? Oni ih ližu. Ne ližu one njih da bi ih očistile, što neki naš pervertirani misli, znate. Nego ih ližu da bi dodatno stimulisale sazrevanje njihovih unutrašnjih organa. I vi ste imali, recimo, poznati slučaj jedne laboratorije koja je radila sa eksperimentalnim životinjama i koji su uzimali mladunce od majki neposredno posle porođaja. I svi ti mladunci su umirali, vrlo brzo umirali, jer ih majka nije lizala. Jer zahvaljujući tom lizanju nije došlo do sazrevanja njihovih organa. I onda im je tim svim naučnicima sa ne znam kakvim titulama, onda je čovjek koji je čistio štale
Rekao, pa šta vi to radite? Pa vi ubijate tu mladunčad. Pa majka mora da liže ne mladunce. Da bi oni preživeli. Ne mogu da prežive bez dodatne stimulacije. Pa ta stimulacija se kod čoveka odvija tokom tog dugotrajnog porođaja. I zato je važno da porođaj traje onoliko koliko je to priroda odredila. A ne da se brza, da se što pre beba istera iz materice. Uključujući tu i razne štetne zahvate kao što je recimo Kristelerov zahvat. Čuli ste vjerojatno za Kristelera, to kad se neko nalegne na trbuh porodilje i onda je pritiska plod i sve snage da ga silom izbaci iz materice. Kad dolazi do povreda i majke i novorođenčeta. To je takozvani Kristelerov zahvat. Ne poštuje se, kako kažem, priroda koja je kod svake žene drugačija i koja je za svaku ženu karakteristična. To treba da se poštuje. Profesore, vi ste pisali o epiziotomiji. Epiziotomija je još jedna rutinska procedura u Srbiji i najčešća akušerska operacija. Zanima me šta je epiziotomija i koje su posledice epiziotomije. Također, da li postoje bilo kakvi benefiti s obzirom da je u pitanju rutinska procedura u Srbiji? Epiziotomija vam je čisto nasilje. I imate jednu grupu pravnica. Marina Mijatović je organizovala jednu grupu advokatkinja koji su baš svrstali epiziotomiju u nasilje. To je jedna operacija za koju se žena uopšte ne pita, koja se radi, kako kažem, rutinski i koja ima posljedice. I primarne i sekundarne posljedice. Navodno, kad je počela da se radi epiziotomija? Ja sad ne ulazim u tu prve epiziotomije, ali kad je počelo univerzalno pravljenje epiziotomije, to je sečenje međice. Sečenje međice. Počelo je kad je počelo masovno korišćenje porođenih klešta. To je bio glavni razlog. Da se lakše ubace klješta i da se obuhvati detinja glavi, da se dete izvuče sa klještima. Eto, to kad su počeli da koriste klješta, tada je počela masovno klješta, tada je počela masovna epiziotomija. Napustili su masovnu upotrebu klješta, koriste i sad do duše, takozvani forceps, ali nastavili su se epiziotomijom. Navodno da bi prevenirali rascep međice. Međutim, imate niz istraživanja gde se jasno ukazuje da se rascep međice može prevenirati bez epiziotomije. Prvo sa uspravnim položajem. Drugo, sa Kigelovim vežbama. Ako žena tokom trudnoće radite Kigelove vežbe. To su stezanje mišića perineuma. Treće, može da se prevenira oštećenje ruptura perineuma tokom porođaja ukoliko se tokom porođaja masira perineum. Ili ukoliko se žena porođa u vodi. Ili ukoliko se stavljaju obloge sa vrućom vodom, toplom vodom, obloge na perineum. Znači imate
jako mnogo načina na koji vi možete da prevenirate rasep međice bez epiziotomije. Svejedno. Brzi su na nož, kako se kaže, znate. Eto, to su hirurzi i oni tako postupaju. To je postao deo procedure. Recimo, prema nekim istraživanjima, čak i ako je došlo, poređene su žene kod kojih je došlo do rupture i kojima je rađena epiziotomija. Žene kojima je rađena epiziotomija u daleko većem broju i daleko duže nisu mogli da sedeći doje svoje dete. Nisu mogli da sednu zbog zašivene epiziotomije. Isto tako, žene koje su imale epiziotomiju su daleko kasnije mogli da uspostave ponovo redovne seksualne odnose sa svojim partnerima. A navodna opasnost da će im biti zbog rupture oštećeno mišići dna karlice, pa će doći do prolapsa materice, jer će biti oslabljen taj mišićni pod karlice. To uopšte nije se pokazalo kao jedna fikcija. Znate, nije bilo razlike u prolapsu unutrašnjih organa kod žena kojima je rađena epiziotomija i kod žena kod kojih je došlo do rupture. Međutim, ono što je još, kako da kažem, još veći problem, to je šivenje. Među ženama koje su porađale kažu da je šivenje gore od porođaja. Prvo, porođajni bol ima smisla. Jer porođajni bol vodi do rađanja deteta. Imate nagradu. Dobijete divno jedno stvorenje na grudima. Sečenje epiziotomije je bol koji nema nikakvog smisla. Nepotreban bol, znate, zbog nepotrebne intervencije. Znači, prvo to. A drugo, sa tim šivenjem je, to sam ja baš naveo citate u knjizi, povezano je neko duboko ponižavanje žena. Da ne citiram sada neke seksističke uvrede, baš uvrede akušera šivača kojima se življavaju nad ženama koje su se upravo porodile, nego imate nešto što se zove takozvani muželjev čvor. Da se zategne, da se suzi otvor vagine. Kao ušećute izjava jednog akušera šivača, citiram, mislim iz anketa žena koje su se porađale. Bićeš kao nova, na primjer. Ili se muželjev čvor da bi se obezbedila bračna normalnost. I tako dalje, da ne ulazim u to ponižavanje žena sa tim šivenjem i sa tim nekim dodatnim muželjevim čvorom, da bi muž više uživao. Profesore, vi se zalažete u svojoj knjizi za prirodni porođaj, međutim izgleda da je prirodni porođaj moguć samo kod kuće, barem kod nas u Srbiji. Nije samo kod kuće. Vi imate recimo u Holandiji preko 1/3 žena se porađa bez ikakve intervencije. Imate specijalne
ustanove za prirodno porađanje. To je u Evropi uzelo maha jer žene nisu bile zadovoljne porođajem u bolnici sa tom intervencijom, sa tim učestalim velikim brojem carskih rezova, sa tim recimo intervencijama koje pojačavaju bolnost porođaja, recimo davanje oksitocina da bi se ubrzao porođaj. Jako pojačava bolnost porođaja. I onda su žene tražile da se porađaju ili kod kuće ili u specijalnim ustanovama gde se žena porodi, ide sa detetom odmah kući, ne zadržava se u bolnici, nema nikakve intervencije u tim specijalnim ustanovama za porađanje. I imate čak i, recimo u Holandiji, žena ima i pomoćnicu koja će pomoći oko kuće, oko bebe u prvo vreme, to prvi dana posle porođaja. Ne samo to, nego se vodi računa i o tome. Imate dule koje su specijalno edukovane oko pomoći porodilji, da porodilja ima s kim da podeli ono što osjeća, da se ne ostavlja sama, koje su edukovane i šta da rade tokom porođaja. Recimo, ono što je karakteristično to je da porodilja osjećaju glad za dodirima, za nežnim dodirima, jer nežni dodiri deluju na lučenje oksitocina. Oksitocin je hormon ljubavi ili možemo kažem i hormon porođaja koji vodi porođaj jedan prirodan, normalan način. Profesore, vi ste u knjizi napisali da je izuzetno važno da se pupčana vrpca ne preseca odmah nakon rođenja bebe i da se novorođenče stavlja na grudi majke. Zanima me zašto je ovaj postupak važan za bebu i za mamu. Zlatni sat. Znate, ne sme da se prekida pupčana vrpca dok god pulsira. Jer dok god pulsira pupčana vrpca, onda krv iz posteljice dolazi do novorođenčeta. To je važno i za bebu i za mamu. Zašto je važno za bebu? Prvo, zato što dobija dodatni hemoglobin, gvožđe. Znate, disanje. Drugo, što bebu ta krv greje, zagreva. To je topla krv. A za bebe je karakteristično da one imaju mnogo veću površinu u odnosu na masu. Masa mala, površina velika i brzo se hlade. I njima je zima. I zato im je ta krv dragocena. Dragocena je naravno zato zbog svega što krv ta se drži. Ona se drži, kako vam kažem, šta god hoćete, ali se drži hemoglobin, ključni hemoglobin, a i zagreva ih. A za majku je to veoma važno, jer na taj način dolazi do lakšeg odobljivanja posteljice. Jer ako vi presečete pupčanu vrpcu, onda je posteljica puna krvi. Ako se dozvoli da krv istekne iz posteljice, onda se ističe iz posteljice tokom tih 20-30 minuta dok pulsira pupčana vrpca, onda se posteljica smanji. Onda se ona tokom smanjivanja postepeno odvaja od materice. Njenim odvajanjem od materice se zatvaraju krvni sudovi između posteljice i materice. Onda se ona lakše odljubljuje od materice. Ovako, ukoliko prepunjenu posteljicu, prepunjenu krvlju, silom povlačeći za pupčanu vrpcu odvajaju od posteljice, prvo
može doći do zaostataka posteljice, da se ostane neki zaostatak posteljice vezan za matericu, a drugo, otvoreni krvni sudovi, dolazi do povećanog krvavljenja. Znači, ključna je stvar i za bebu, i za majku, da se ne prekida pupčana vrpca sve dok ona pulsira. Ima razloga što se vreme neposredno posle porođaja, neposredno posle izlaska bebe iz materice, naziva zlatan sat. Jer je to vreme uspostavljanja privrženosti između majke i novorođenčeta. Zašto je važna ta privrženost? Zbog toga što je ta privrženost, uspostavljanje privrženosti između majke i novorođenčeta matrica iz koje proističu sve druge vrste ljubavi koje mi možemo da osjećamo. I ako dođe do remećenja tog zlatnog sata, remeti se razvoj svih i drugih vrsta ljubavi koje mi možemo da osjetimo tokom života. I ne samo to, nego remeti se naša sposobnost da prepoznamo od strane drugih ljudi sve vrste ljubavi koje oni prema nama osjećaju tokom života. I ne samo to, jer, kao postoji genetika, postoji epigenetika. Epigenetika je specijalna oblast koja se razvila oko drugačijeg odgovora genoma. Znači, u nekim kriznim situacijama može da dođe do izmene genskog odgovora. I taj izmenjeni genski odgovor se stvara kao epigenom. I kao što se nasleđuje genom, nasleđuje se i epigenom. I tako ta krizna situacija koja je dovela do nesposobnosti razvoja privrženosti između majke i novorođenčeta, mogu da vam kažem i kad dolazi do toga. Deponuje se određenom epigenomu i to deluje na čitav niz generacija koje proisteknu od tog konkretnog ljudskog bića koje je tako oštećeno u samom početku svoga života. A kako može doći do te krizne situacije? Kada dolazi do, evo, ja ću vam reći ovdje recimo, da nađem sam to mesto. Evo ga. Iz različitih razloga može doći do zaustavljanja porođaja. Kako sam govorio o komplikacijama, nije to komplikacija ovako iz nebuha, ne na dan. Nego dolazi do stresa porodilje. Zašto dolazi do stresa porodilje? Evo anketa koju je napravio Centar za mame. Na 2853 žene koje su se porađale. Kod 61% porodilja došlo je do nasilnog otpočinjanja porođaja. Kod 51% je vršeno fizičko istiskivanje ploda. To je ono što se rekao Kristeliusov sindrom, legnu je na stomak pa silom izbacuju bebu. Kod 65% porodilja tokom porođaja nije uvažavano, odnosno nije uzimano u obzir njihovo mišljenje. Njih 73% imale osjećaj da nad svojim porođajem nema nikakvu kontrolu.
46% njih tokom porođaja imalo osjećaj nezaštićenosti i nesigurnosti. 75% izjavilo da im se tokom porođaja niko od prisutnog osoblja nije predstavio imenom i prezimenom. Nikako poštovanje. 46% kod osoblja sa kojim su bilo u kontaktu nisu naišle ni na kakvo poverenje, ni na kakvo razumevanje. 96% porodilja, 96%, pazite, nije bilo ponuđeno vodom, premda je njih 63% osjećalo žeđ. 98% nije bilo ponuđeno hranom, premda je njih 20% osjećalo glad. 74% porodilja nije dobilo nikakve informacije o dobrobitima ili eventualnim neuspesima različitih intervencija kojima su bile podvrgavane. 49% porodilja atmosfera nije bila mirna i spokojna. 49% porodilja su se tokom porođaja osjećali uplašeno. Kako su se one osjećali, molim se? To je stres. To je težak stres. Van porođaja. Van onoga što ona osjeća dok se porađa. Dodatno opterećenje. I šta imate? Stres, lučenje adrenalina, noradrenalina. Adrenalin je, kako se to kaže, antagonist oksitocina. Znači, on sputava lučenje oksitocina. Oksitocin je hormon porođaja. Nema porođaja bez oksitocina. I šta sad biva? Uveli su porodilju težak stres. Nisu delovali tako da se promeni odnos prema porodilji. Pa da ona ponovo počne da uči oksitocin. Nego su dali joj oksitocin, sintetski oksitocin. Sa sintetskim oksitocinom oni su uspeli da deluju na matericu. Da materica ponovo počne da radi. Ali sintetski oksitocin nije mogao da prođe barijeru do mozga. Postoji barijera koja sprečava da razne materije dođu do moždanog tkiva. I tako, šta radi sintetski oksitocin? Zbog adrenalina, zbog stresa, nije došlo do lučenja do oksitocina u hipotalamusu. Te se luči oksitocin u hipotalamusu, delu mozga. Zašto je bitno lučenje oksitocina u mozgu? Zbog majčinskog ponašanja. Zbog majčinskog ponašanja. Šta to znači? Da žena se susreće sa svojim novorođenčetom hendikepirana što se tiče majčinskog ponašanja. Hendikepirana što se tiče uspostavljanja privrženosti sa novorođenčetom. Zbog toga što ne menjaju odnos prema njoj. Da bi se ublažio ili uklonio stres. Nego je pumpaju sa veštačkim oksitocinom, koji ne može da pređe moždanu barijeru. Kako se žene osjećaju? Kod 33% anketiranih žena iskustvo sa porođajem negativno uticalo na generalno raspoloženje. Kod 19% iskustvo sa porođajem negativno uticalo na lični doživljaj sebe. Kod 25% žena porođaj imao negativan uticaj na odnos sa bebom. Evo direktno. Kod 14% mišljenja da je njihov porođaj imao negativan uticaj na odnos sa partnerom. 28 njih izjavilo da ozbiljno razmišlja da li će imati još dece. 11% ne želi više da ima decu zbog lošeg iskustva na porođaju. Užasno. Eto, to vam je bolnički porođaj. Anketa.
skoro 3000 žena. Profesore, koji su benefiti prisustva muškarca, odnosno partnera na porođaju? Kao što sam rekao, ključna stvar je da žena ne ostane sama. Žena ostavlja samu da čami tokom porođaja. S tim što prvo nam uleću da vide kako navodno napreduje porođaj. Žena ne sme da bude sama tokom porođaja. Mora da sa nekim podeli svoje iskustvo. Pre svega da podeli iskustvo bola. To olakšava osjećaj bola. Ako sa nekima možete da podelite taj osjećaj. Bitno može da bude uloga partnera. Ne samo u emotivnom smislu, nego i u onom smislu da on može direktno da doprinese olakšanju porođaja. Da ima nekoga na koga može se osloni, da ima nekoga ko može da kaže neku lepu reč, da ima nekoga ko može da je pomiluje, da je da ruku, da bude na njenoj strani. Šta se međutim često dešava u bolnicama? Imate situaciju da se, koliko je dozvoljeno prisustvo supruga, na jedan vešt način taj suprug od saveznika žene pretvara u saveznika osoblja. Kako se to dešava? Prvo, smatra se da je on muškarac. Da će kao muškarac biti razumniji. Odnosno na ženu koja tokom porođaja navodno nije pri sebi. Jel da? I da će on kao razuman biti na strani onoga ko je po samoj svojoj ulozi razuman. A to su oni koji vode cijelu tu porodicu, cijelu onu pokretnu traku na koju se stavlja žena. I koji će onda za tu svoju, taj svoj prelazak na drugu stranu biti nagrađen nekim uvažavajućim pogledom ili time što će moći da presjeću pupčanu vrpcu i tako dalje i tako dalje. Tako da je to mač sa dve oštrice, to prisustvo supruga može da bude jako dobro, jako korisno za ženu, za porodilju, ali koliko se ne uhvati u zamku, u tu zamku takozvanog razumevanja ne žene, nego razumevanja onog ko jači, onog ko propisuje moral, etiku i ispravno ponašanje u porodilištima. Profesore, zanima me sledeće. U Srbiji se stalno govori o padu nataliteta i zaista na popisu svaki put ima sve manje i manje stanovnika. Međutim, cela ova priča o zdravstvenom sistemu i porodilištima je u najmanju ruku sramna kada govorimo o odnosu medicinskog osoblja prema trudnicama i porodiljama. Mene zaista zanima kome odgovara ovakvo stanje u zdravstvenom sistemu, odnosno kome odgovara ovako sraman odnos prema ženama u Srbiji. Ne odgovara niko. Kao da kažem, na neki perverzan način odgovara akušerskoj instituciji. Da je to velika moć. Velika moć i iz te velike moći izvlače se određene dobiti. I danas recimo, što je danas karakteristično? Karakteristično je danas da žene teže da i porodice, da žena koja se porođa ima zaštitnika u akušerskoj ustanovi.
I naravno, taj zaštitnik se plaća. Na razne načine. Daju se razne vrste usluga od strane obe porodice i žene i njenog partnera i muža, kojima je stalo da i toj ženi i toj bebi bude najbolje moguće. I onda imate tu praktično i specijalne vidove korupcije. Recimo ovako, ono što je danas prilično često, to je da žene idu na praćenje trudnoće u privatne ustanove, kod ginekologa koji radi u privatnim ustanovama, da bi onda taj ginekolog, kako se kaže, porađao. Pazite, žena se ne porađa, nego ginekolog porađa. Perverzija opet, specijalna. Da bi kod njega došle u bolnicu da se tamo porađaju. Znači on radi u nekoj privatnoj ustanovi, to košta, znate. To nije džabe. Znači idu da prate trudnoću u privatnoj ustanovi da bi onda taj ginekolog bio na njenom porođaju. Eto, to vam je danas jako često u Srbiji. Kada trudnica sada vas čuje i kada pročita vašu knjigu Porođaj, šta vi preporučujete da žena može da uradi da se zaštiti pred svim ovim izazovima i nepravdama u porodilištu o kojima ste danas pričali? Pa kod nas teško. Ali imate u svetu, ima i u Hrvatskoj već, takozvani ugovori. Postoje takozvani ugovori koje žena pravi pre porođaja s ustanovom gde će se porađati, gde postoje tačno uslovi koje ona traži i neke uslove bolnica hoće da ispuni, neke neće. Znate, recimo traži da, recimo deo tih ugovora je da suprug bude prisutan, da ne ubrzavaju porođaj sa oksitocinom, da može da zauzima položaj koji želi i tako dalje, da ostane sa detetom, rooming in takozvani se to zove, znači da ne odvajaju dete od nje. Ja sam citirao u knjizi izjavu jedne žene koja kaže: odneli su mi bebu posle porođaja da bi se odmorila, probudili ste me u 5 sati ujutru da mi mere temperaturu. Apsurd. Apsurd, potpuni apsurd. Znate. Profesore Stambolović, kao što sam rekla i na početku emisije, vi ste meni poklonili vašu knjigu Porođaj i rekli ste da želite da mi time pružite podršku za moj podcast. Još jednom vam hvala od srca i na knjizi i na podršci. Mislim da ova knjiga treba da bude sastavni deo kućne biblioteke u svakom domu. Izuzetno poštujem i vas i vaš rad i hvala vam na svemu što ste uradili za sve žene, za sve trudnice i njihove bebe i što se i dalje borite za sve nas. Moje posljednje pitanje za naš današnji razgovor je: kako je nastala ideja za knjigu Porođaj i odakle potiče vaša zaista strastvena želja da se borite za prava žena? Znate šta? Kad smo moje koleginice i kolege se upisali na medicinski fakultet, bili smo presrećni svi i to je bilo neko drugo vreme, neko sada. Prvo predavanje koje smo imali bilo je predavanje o lekarskoj etici. I mi smo svi onako oduševljeni došli na to predavanje i to predavanje nas je ubedilo da smo izabrali pravu stvar. Toliko je to bilo, kao vam kažem, lepo i ja ga se danas sećam. I onda smo došli na 4. godinu gde je klinika i onda smo videli, bar sam ja video, da ti naši profesori jedno pričaju, a drugo rade. I onda sam video da mora nešto da se uradi još od tada.
da se tu nešto promeni. I onda sam počeo da tragam za načinima da se to nešto promeni. A ovo je, kako vam kažem, ovdje što se tiče porađenja, tu treba velika promjena i u svetu je da ta velika promjena krenula. Krenulo je naročito u ovim skandinavskim zemljama i u zemljama gdje su žene rešile da ne pristaju na nasilje tokom porođaja. I kod nas možda se kaže da su žene krenule. Pomenuo sam Marinu Mijatović i njenu ekipu koja je sa pravne tačke gledišta napisala ceo jedan traktat o tome kako se ne sme postupati sa ženama tokom porođaja. To vam je sve onako, kao vam kažem, taksativno napisano. Šta sa pravne tačke gledišta nije dozvoljeno da se radi. Znate. Imate zatim jednu sjajnu knjigu Nade Sekulić, profesorke sa sociologije sa Filozofskog fakulteta, Kultura rađanja. Imate 2 doktorske disertacije, jednu Ljiljana Pantović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, jednu Biljana Stanković, isto sa Filozofskog fakulteta, isto što se tiče porođaja. Imate te grupe, ženske grupe, Centar za mame, recimo kao što je pravila ovo istraživanje, i još neke. Imate, kako kažem, žene koje su govorile javno o lošim iskustvom na porođaju, pa se onda to raširilo preko društvenih mreža, pa je došli drugi talas kada su žene koje nisu, kako kažem, nisu znale da su bile izložene nasilju, prepoznale kroz priče tih žena kom su nasilju one bile izložene. Tako da je krenuo neki talas i ja verujem da će taj talas da nešto učini, da će se žene angažovati da se tu neke stvari bitno promene. Imali smo i jednu divnu grupu Majka Hrabrost koju je vodila Branka Stamenković, koja isto tako govorila o važnosti da se promeni odnos prema ženama tokom porođaja. Da polako se budi svest. Jeste. Profesore Stampolović, hvala vam mnogo na današnjem razgovoru. Hvala vama. Dragi slušalci i gledaoci, hvala vam što ste pratili još jednu epizodu Meri Sotirov podcasta. Vidimo se naredne nedelje. Ćao!